Amen. Adofun mo ya jinkwa ya hwa mazi aginemu. Ene mo somfo apostle OKOH and then so minimum dia hyiemu. Ye be che otwedi ampon ya wenasem. Yes. Sabre ye krado. Na sempa na ba wonche. Ye mo oba de ne nsamra ne nfa sempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampon ye. Opam kotokro bo agese agebre. Otibreka se sha henche nyankrompo twedi ampan. To my cassia du tankassia du tamponwa. Was where du crocro du hinikataban. Ye young crompo trivium panier. Menkwa minyan crompon. Asidewra nasian samos once I made that was here. On the ten kuchen crochen ba a chachambua woda kuyemu. Or kufu bo or kufu techi. Wafwa kwaku media kui. Or kufu chem techia. Wachako chem chako bremo. Israel no merema mukufui. Yehowa breye chem na yenkwaji akuframrai. Na yakuchem tetia yeda wa bremu piafu. Amen sisi tata jijifua wudi ya namo sisi ye jiji yentata. Onante funanti amre na motentia. Wajiji Israel no merema tata evie duanai. Kwa kwensintente fre. Sadako kwampu. Kwampresu numesu. Ojie sio kuchele sio pumapon tumfua. Oje poko kwa wodi timu tin ma Israel and the dominant asas persons wo twa ya ensompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpomama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bosro basase basu bop bonfa mabo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodra bomrania ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kokrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo badie. Obadie nyamikasi Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do tiase foya wanase. Wadoini muburu a wadi adome ma enatu ya sumdie mo. Adofo no ya jinkwa ya hwa mezi agire mu. Ene ansampana abba. Yes. Eba wo nchen. Correct. Obade aye ya doye. Ode daba akwa kaye mfie no. Edi ade chiwa. Na jeso twedi ampon. Waye wadoye. Se enye nyina ne yakoda yetimi sori ye. Se waye wadoye na de pa bia chiwa. Na sabre moje da sudi ni peri ma frosane a. Aye ni nkan fo mo ti azfo ya we. Sasa odo. Ti sabre onfun so no mna tro nyina chi no. Ontwa wontwene, no ntwa meso ntwene. Opan ya adwen sachira. Asem ne ba wonchen. Nkwagesem ni. Ene topic a obade ya we e de asoma ya de ba. E de mawi ase nyina ne se. Hwe na oboni bi endi wachi ana wanim. Hwe na oboni bi endi wachi ana wanim. Correct. Boni bi di obi achi di ni ko wum. Boni bi di obi anim di ni ko wum. Di abedi ni di ni di abedi na anim no. Ono de asene ni monyam. Ni de di ni achi ni nsoso no. Ono wura ba bia enche bia na ayi ni ho adi. Obani ne di wo he. Obi sekita front and back. Yes. Eno shem fimfim. Obi opie wa pe. Se ensesu ne wonu mu a adro. Okay. To okwa interview na nkasa no. Oni fe ba bia. Boni suna draw won anim. Wadi boni na ma boni no nkasa atwa ne photo. And now from the black and white. Now from color daman. A 20 portrait. Chokunku be customer chiraw. Okay. Ninia. What timini emprim wakuma. Debi. Be wakuma na fama samna. O trade yam poya wedi na mesu mewi ase. Oh yes. And then what do me no nkwaje da. Amen. And the topic can say, hwe na oboni bi ani wachi. Ana wanim. Odi boni edu pempen so bi a.
pam atade show pam wadia timi ebo watch oni no show mpaboa the money address o na twaw eche na mo space ese wo do chiri address o eka the ban sa obi die di nanim obi die di nachi obi nso wadi boni na ma ekita no front and back nanim nye nachi nye shemfimfi maami a wo hwe me papa a wo hwe me sabre wo die na di wo he na edi wo sa di wo ko wuom Bible account say me ato and now we na mfo anko. Yes. When you read the book of Proverbs, Revelation chapter 14, 13. Revelation chapter 14. Bible. Verse 13. Bible nkasa. Was it any atoso nine? Ose die yo. Na meti ani bi efire so. So what ni bi efire so kasa e. Kyerɛ sɛ. Ose asɛm sɛ kyerɛ sɛ. Nhyira ne wufu a. Nhyira ne wufu no a. Wowu awuradim. Wowu awurade dirim. Efiri sɛ rekɔ. Efiri sa bread nese na wuyi o so. Wɔkyɛ na bɛwu o. Honhom ne sɛ ani. Honhom ne sɛ ani. Wobɛhumi afu brɛ mu a. Na wobɛhumi afu brɛ mu a. Unyuma ne bedi wachi. Unyuma ene bedi wachi. Wɔn so obi ni papa. Di n'akyi akɔ yi na no ama no. Na wo die na de wo kɔ. Unyuma ne bedi wachi. Eti nyuma be mu na nyuma no so ye na asase so. Yes. Eti sɛ na wo timini a na die onyankopɔ de na me so e de ma wo ne sɛ hwɛ na wo bɔne bi ani wachi. Yes. Wo di bɔne cha e ka wo hyam. Ekulima. E ka wo hyam a na abɛka wo ho. Yes. Eti sɛ ba bia bɛkɔ bia na wanyɛ saa de bi wɔ hɔ no ho ntɔw. Sɛ di wani mu susu a yehu wa na just say what to tintan dada me de wo ba. Asa wani monyam edi wachi edi wanim edi nesa wo timini a ade biara wo ye biara no ene nyankopɔn ma wadom a wo ese wo timi jai wa ma wo bre ese wo timi twu ho firi bɔne a wodi no odofo wo tie me papa mama sister bra Bible can say the book of Job chapter 4 verse number 7. Job chapter 4 verse 7. Verse number 7. The Bible. Kaye. O say ene wo tie me na kaye. Hai na onya boni biara. Hai na onya boni biara. Na ya se ne pen. No Onyankopɔn so ase ne podi tia. Ana hene ya papa atene fo pen. No Onyankopɔn so prepare obi oyet obote nya bra ba no onwie no so wo twa ne so. Manya hunu ye se. So me okɔ ma metu yi. Manya hunu ye mate asem mi. One of fetem mu yo. Manya kasasie bi Bible yi mu. Manya tip of B from the Bible. One of fetem. So one of fentem bɔne no. No gubusuo so no. Na wase wo betra bɔne mu akyɛ no. Eno no betwa. Eno na so aba mom mutwa. Onyankopɔn home sɛ wɔm. Eti tie mi wo si wi cha. E ka wo sha. Wotimi nyaa na ada akɔwuom. Wow. Why addicted wom? Te kron na baba wotimi nyaa. Wotimi jai tenase aba ebusu mi nsia. Obo no asa akɔbɔ biom. O de so obi tie mi obo so obi am masturbate akyɛ. Ama masturbation na one masturbate no. Oja kwa wade fo sanka wade ntinka sa masturbation go be jai. And one masturbate aware. And one come masturbate wa wade ni mama na yira kye no. And oni yira sa kye no. Masturbation. Masturbation. So one ni hia wie no. Obo wura dwae no sa kwatwetwe no. Ana na yire to anu adwae. Ana na yire sa friends oh say we na we aka ho de ya. Ene ye wi a mensa nya nka ho. Ema se ne yire na masturbate no. Wa upgrade no ho. Enti my masturbators. Oba de mfane sanka mo. Amen. Wonim se ayemusuo. Wonim se ayemusuo, wonim se ayebone. Once why yes, wodi bewu, wodi awade. Wodi awade woda so yes anyema. Entwetwe ho. Entwetwe ho. Dabia. Young boy was starting masturbating. Jai ayemusuo se tawura mu a oka wo hyam. Oka wo hyam pene kwa ediwachi. Once de tine chi no de wura wade. Oye nbere ban. Na bere ban no nko jai no anyai. Adi ni sa kwa wura wade no awade awie. Na so still awani oba hia na so still. One timi ntwe no mfrim. One masturbate. Ametimi di wachi di wokɔ. One masturbate wa Ghana. Odi akɔpie Europe. Odi ane na moa chia. Odi kɔ trek. Odi kɔ just one man class. Just a krobi obekɔ ba bi biara di na chi di nanim. Oba de avane sanka. Amen. It was me nkan just why. Why na onya boni biara? Onya boni biara. Na ya se ne pen. The book of Job 4:7 here ko. Job 4:7 no. Eno ania kan. Was it kaye? Kaye. Hai na onya boni biara. Hai no onya boni biara. Was se ne pen. No ase ne pen. Ehimfa ya papa atenefo. Ehimfa no apepa bonifo. Menya hunu yes sir. And na me si menya tip from the Bible. One of fetem mu yo. When you go pon se me nkan cho say one na what trap boni mu cha no. No gubusuo so no gum tio. Ade na wo ye ni musuo. Mami ni se na yi nkwala miensa nan. Boni me na nkwala na yawo. Gumusuo so.
e musu bo oh innocent blood eno na betwa papa Yes. sikaduro ni eno na betwa Yes. what sikaduro na afidi ade nkrofo ko say this sikaduro stay abakra ni o say dia ba ni dia ba no eno yenye o omo ma nkumi nipa o o se fo dwanbra o se fe nkumi nipa no ama aye ehu ama nkrofo etuba ko ba bi obi say aye society bi na ye afode yenyi moja na ye de babu abo na de baba uti ayo o kum nwan mu kum mpanche no na nkrofo wu family nim what's the trick no tutu adie so kum nipa bibi ababa fode bia abati kum no biko yeah unim etu woda society nim ana omo bo we fie fo todwe ana kum no omo kum oba de fantasy amra to ye da be wu na be hu ni say sade we di wachi de wo ko oba de fantasy amra obi adwiri nim na ni wadomra na no nkwaje da be careful giant sanom na ye say be di wani makwa wo be di wachi kwa wo jay dama jay hantai jay krono jay masturbation jay papa we maka papa papa dey I know this boss ka unya na adwuma mu hwe ba bia nenam ba bia wo ma boss ka unya na adwuma mu no hwe bia wo nenam boss ka kre bia unya na adwuma mu but when you say hwe to me won I want pim sibiro yes power is limited okay but wisdom is limitless wow to me won pim sibiro no correct ba ni media de yes oba dem fan ntiase amra amen omi akoma mu amen enne se wunya tu bibi nne we wo MPP mu wo NDC mu aban beba ti se wunya tu mi a open so no fa ya de pa no correct fa bobra pa na no condition is permanent at all me catch you ti la djuma bia ya later ni abe o former sir oh okay ti your former DC wo that's what happened ti wo awoko na wo current one no sia nyansa and choose be former then choose be former oh okay we headmaster oh ampa obi fie your former headmaster ho what do I be paying inspector former inspector ASP former no correct adwuma former nhyɛ dan nyina mi drivers papa driving former nim so we taxi driver na ye trotro driver eno no unya sister wa ba kokra na ye je o car kra na ye nhyɛ dan nyiwa di sa we be cost station okay ba pay book my okay na so no di sa so we so not nam station sa no any fine it's stroke so we check the crowd ba kwatra ki also but Jabia papa ne namono and what day former minister ho former teacher ho Yes. So you bedroom farmer ne pa na be change from farmer to late ayaka as a former be elite elite yes what I mean when we TV no and try plan am late inspector si mercy why late what point does it Yes. very good late headmaster ayira the body penny the late ya be so am just say wo we free asase so we free asase force asase we so ono for wutie me na no wadomre na no kwaje da woni mra ho so that is we free asase force asase so Yes. obu akonta enti ade biara won sabe kasa obayo no bible se min tufu na say bobrapa Yes. na dance bo a obegya to wako Dukrima. be free asase so akobu akonta Yes. woni mra ho so Yes. na o free form emu abe college when free form emu na o tetimu a wo mu abe show but uni mo wu e be frɛ no uni wo wu e be ba so no premature death wuntam na ba so mame woni mra ho na di die na kra wawu what you say okɔ enne until Lizzy and wawu you can't Lizzy amuni mo Yes. what's the ma Lizzy ba ko okɔ Lizzy ko winim queen okɔ and I'm for until Lizzy oh yes Lizzy ba ko po de wi ase no and now I late late until Lizzy ko ubechemo there be me say until Lizzy o head okɔ queen
na me friend Auntie Lizzie ma Lizzie okwa enche kakra ni ti ebe free pounds no so ene ekwan bia so ti be free so obi ti free so na ti be da so obi ti free so na ti be da so enche be ti oba transasi so no abrabo boy no edinachi odi ko yinu wan what a wow odi ko yinu wan na hwe sika hodo abe fanen enye bete nyani power be di chili wa chili mami lizi ko hwe wa braba wutim hwe braba wutim awoso wo se wadwene hwe fia ufrim ya oba de manti asiamra amen omfa ne senkan amen bible can send be what the book of Galatians chapter 6 verse 7 Galatians chapter 6 verse number 7 what's it asitene mu about we are not Proverbs 13:21 what's the nka say what's mu nadam what's hwe ne wa nadam mu nadam ho bra hwe another we another spirit ba mu a na wo frɛ wi se kontomire aban okay samu ananya na ba mu a kan chip se wi ti se kontomire emom iti ya aban nyankopɔn na abo ɛna da ba mu a de ye boni bia ne papa wo na de pa una de pa na da ba mu a onu nsa na we yi wo ano oh yes ade ne so sell no oba de mfa nsa amen to di ne sa ya wo de we wanu ma na ye de nsa no to obi anu ma abeye nsa ne mu testing officer okay eba ono ko testi na waka kire ma me ne say na ne de oyin fa na akofa no waka kire say okofa wakachi os de bi akachi de ne ba ayo from the start sir no be say yin fa de no se hwe ma me o wase na nse nso ko de no de ba na untiri kura na ma me no wo soro anu so no ne de no so free we bo biase wanu nsa man sa bi abanum bia unim ba bi efre region free ba what we nsama what it constituency ya den ewo police agents yes police stations Jensa we be on nam ade ne sell adwo photo ediwanim show unkowi sanya unkowi obi asaka na dwene wasaka na dwene mfinhia be ye eduni still nanim se kwasi sanya oh yes because na me nka se etese wanim change ese wo pempen so bi a ese ne dry woni padua yes but nanim se wawi an be tre kristo so na we see se wanim draw kwin sani na di asori panyini na di asori panyini na di wasori mu na di church elder na di pastor wobro also for when you ma draw kwin sani they be as a fasting oboa oba de man jiase am amen wo mi adwiri no bible kasa kire wo na adam ho hwenu na adam ho onyankopɔ wo we onyankopɔ twedi ampo ya we no yenye dan wo si na twetwe ebisɛ ebisɛ dia ya ni beguo no de oni pa wo begu no enu na obetwa mesi wo dua banche wo bedu banche yes wo dua mako wo beti mako wo dua paya wo beti paya udua bro ubebu bro yes so wutie mi na mo adwenya sharp wani mra wo na brabo na wo bɔ no ɛso aba na wo betwa na mi tufu sɛ hwe na wo bɔne wo yi no ani wachi ana wani yes but na bɔne obi yɛ no o hye mfimfin front and back enye the front and back de dina ni munye body of answer amen kan monadam ho no nyagubon we wo sina twetwe yensi na twetwe ese do ni beguo no ese do ni pa beguo enu obetwa doguma honam no ofri honam be twa proye honam be twa proye doguma honhom no ofri honhom mu e be twa dankwa yes papa ababa na ugu no ugwa papa na ugwa babone eni eni nyina di wachi yes ena de honam ediwachi it said baba romo baba yemu romo beko heaven no dia la boni ti wo heaven no dia la eka no dia mo beko sala no dia mo bedi aye ti akesie mo begu heaven no dia la boni ti wo heaven no dia la Mobeye asonda kesie mobesi nchire ni awruwe mobeye aya wo se wa ye bone hey sister wo hu mobro nya kra wo hu mobro nya ba ku se kra
Epacho yedi humabo. Say. I do Yankopon de marathon. Would you be so powerful? I also why bonnet. If you get the book of Isaiah now, also would you ask the Bobby shut down so bad? Zaka chapter 16. Would you want the book of Isaiah 16 verse 34. What's the word here? What's the word here? As no cry. I would rather which I asked no cry. Any man, Mina me trouble Bible. There be a printing press. There be what you say, maybe to say your way. And maybe yes, and maybe you cheap so. Maybe say so any mark. I want to and you'll be somewhere a man I can almost say. Oh, when you cheap, sir, but when you cheap too much. Kita suba cranny body. Abba. What do you so cry? As no cry. Any man, and so just say, what just one magaba. I went to my mom. One baby, I was so winning in you. Obi shut down power. Would you be shut down my power? And more party and more party. One of my party. Woman, scholarship. It's not soon we told you about who just come about must one now. Hey, what Jaman Fue? See when you pass. Not such a what then you say, do what she and memory to be woman to this or you move to a chance. Moto de. Move to a chance. Piano by Adibiana. Also, you move to a chance. About Bessia Beman would then you not come and uncle lie. I chase all your cheap to Umbra. It in Nama way. Comments I know I day. Ada. I'm okay. Some credit. Go. Some credit. Yabuachamasu. Go. Pamia less. Go. Chinado. Go. Wenchi Papito. Go. Osokoto Toyota. Go. Alasa Nyaudia. Pampine. Was one mataya. Any. Warin 20. Nayasia tie. But you understand? Amen. When you are doing Amen. And the way now the tears saw them. And I depend now. See a human and you can such now. See a human. And the Alzana de Amobako, Baba Romo Baba, Siamu Romo Bako, having no dear la. What did you mean? Having no dear la. I cannot dear. Mobako, Salano dear. What did you mean? Having no dear la. Asanda kesie mubesi tirani awre mubeye heaven no die la yo la boniti mumi heaven no die la What it in my for? Yes. Now I tell you for Romans 13:21 year can be yes. Other than what's in politics in my for? Now I tell you for Now for the the papa the what the papa may be pressing on my dear. At the end, you go pump and you then one penny when you would you want to trade you when you yes. When you would want to trade you what you I would have none what don't rest. I want you to Jai you say go on. I can't your money be a baby. Bama use a condom, Coco bottle. Yes. And a song. Fantastic. Coco bottle na cope. And you put it 20 years ago you soon you say condom na use. O mame on no papa. O mo chiano. O mo she condom ka baba. There Nana ka ponche wa she condom ka benya ponchare. There Pacho akoko. E pacho wa she condom ka benya kosuadi. There Ka benya kosuadi. There Na aponche she condom hwe ne nam. Ne boaye de o choba. And na akoko. Onko share condom hwe ne kosua. And another sciences. Mo bi jira otimi kosua no da tu. Oyi kosua no da. Hwe. Eza kosua ni wura no oyi. Obi say wa share condom. Because what she be not the apple man say pai. Wa ka just obo dia. Ono mfa mo for the bo wa mo ma. Yes. Oba de ni hu afofie. Amen. No nyi mfiri sa boni nim. Le ni wa chi amfa nko wom. Debi. Don't free condom home. Yes. Don't you can't condom as well. So everything's a great me. Oba yes, me the friend one who had the come both punches one man but I did natural. Yeah. Who's you know? Yeah. Oba unu oba shia. No who's your conwa. Eh baby yes kwa. No correct. Who you want me catch your plane? Moment I bet drop put your good from say Kim. Yes son. Today na ko share condom. Who punches say oba nsuo ba enkon rubber nim. Very good. Eti na ko pass wo si enko rubber nim di akatua ho de ma.
Even what damn pona was in Bible so a fear count. Yeah. What that Leviticus? What that Leviticus chapter 15. Verse number 1. 51. And Madame, I was If no man was in fear, what the podcast was to say? Mokasa change by force. Mokasa change by Na force. so am say. No man saying you have to be biara. Na ho sire gu fam. Na ho sire ni ti. Wo be se no ba da. Na ho sire ni ti. Wo dia no ma wo asie gu fam. Na wonte. Wonte. Ebe di wachi ebe kuatia wo. Yes. Na hwe kwahye gya twetwe ho. Na kasa ho atwe ne adwene ho. Musuo na wo ya no. Musuo no. How never do what you know, and you two for yes. What our baby akwa? The woman is still good and you go no problem. Yes. What that? None of what's in it. Bible also that were on tad yet. Yes. And you can finish do what you know. And you can Bible say, one different papa woman you yes. Leviticus chapter 15. You be out doing Sabeka be and never quit ya. And you crop on by accident. None yet the one can swing down also. OKOH just store. OKOH to my dinner go to Timinko. Or Timinko. Or you not crowd on more. Oh, Pacho, the human wine. Anytime na me now. Oh, that be man of man. Sir. What you have? Oh, that be some for around the moment. Okay, the Pacho super day. So APC. Okay, the Pacho JPC. Na me here brand you know what you have. Man, be a remono, Jenny, man. Yeah, brand to one bro. Oh, Massa. What are you, Sherman? And more could you not trust Yana? Oh, I will run. Okay. This will be a compact opening. Corner. Yes. Oh, when I back at it. For Paka can own person be a bed. It didn't go away. Papa, I did not do a crowd on. Yes. One can say, my mom condom, you know. Because you are not by or better drone. Or do one more to be good. What do they do? For around. Yes. But they will buy any sin. And I'm saying, but into Uganko for on, be acquired. And I catch yourself a condom. But look, Papa did not want money clear. So, Diminka. About the Bible can't say the book of Genesis. Genesis 38. Verse number 6. Into about AGYEMANG. What's it? You know why he be? Was it you that worry he be? Our friend Tama. Our friend Tama. Emanabaka air. Be condom the dinner. Yes. Baby. The dinner. As your body birthday. Condom the condom birthday. Shababu ni yango. Was it? Now you na baka air. Money radio. Abaka air. Or your body or body. Never did come on. No, you go poke kumuno. And you da catch her on and say. If you are some buy online China say. Yes. That's what you know would ya. As so when they hear Kokoda. Na fano crafo. Na mama unia. Ma ni mfabin tunian. Na what him say a man wearing dia. On fa giribi cause na Israel from Ramuno. So when you now worry ya. Uti na dia. So wa kwa worry ni yire no. Yeah. Oh. It on so fa giribi say. On ni yire no one peno. But osusu agiribi say. Or the one corner na be kono. Yes. It was the men fidgety tomb. On himself, man, ring any day. One would the idea of finding out again and open the use of the cake. Now, a bass of calling me again, Quadana, Joe. And who from say, Babu said, no bad, who should be by a day. A good farm say, many good family then. I say, now a woman money, no day. Oh, woman money, bizarre question. Or be you to condom. I dreamed the one tree. When you in that damn base to condom, Debbie, huh? What's the family plan? It's a use of condom. Oh, boy, you can't family plan. Fabric, won't yes yet. Fabric, I push you to tree, not to abuse you yet as a question rubber. Debbie, Monty Sabro Fancy. Family planning, as I just said, to abuse your family. To abuse you as a Kotora Bashe. Kotora Bashe. About the very same time. When you are doing, I'm watching a shame. Bama your self control. Yes. You glad about the owner, None of the owner, yeah, I am running money. You take your fire when you bunny. And your Kurma was a condom, and you go who condom on a pie. I bet it to who has said the other pie said, when we in your fair, yes. When we in your fair, yes. About the Vanessa and Carmen, when we are dreaming, Bible say, Boniti or Boniford, read it again. Me part of Proverbs chapter 13, 21, verse number 21. What's a bonny etchi on by a four? Boniti or the Bayani. Now, I tell you for what the Papa the two, what the Papa because of following Yankupo rules and regulations. Yes, but what's you following Yankupo rules in the year? Now, but trap on him, dear. What should we how many years? What should we how many years? What should we a check? Yes. And I said, what should we be actually 35 years? Aye. 35 35 years. Check. And one said 54. We more inspector.
ti ba bia wa hye aduro no edi wachi na duti na wutimi nyae no ke edi wachi na de wokọ olumai ke rati fi aduro na bia wutiri nyina fodwo enso wi awon hye na wutiri kwa gato ene obi abokro no ama ne ofiri kono boma bedane kono boma architect olumai no on plan bobiom ono no oche plans okay experience o crowding in a plan on them experience no de man kwala krono bo no ogigi taxes from nchen panyin bone no se ka kipioto body empa dia se amla wo omi adwene mu ma mi ti aye na san niema na wo ye wo ti abushom ni abo na aboro ma ma mi jai ene wo ne ubie wo no nka sempa ka sempa to wo ma so sa di we di wachi o ma mo start bulu nkwala nua nya ne o wo start bie wa wan na bebre na wo si ye na bebre nua nya na nko ma mi sa nua bo wo wanum a wu wanum a che di wanum de ko wo si dom o bank o bo nua wo dom aso di dam kra na me ko ye miti kra ma mi bie na no obru nua ana ba na ko anya ti enum na ani azane dia mo bako baba ro mo babo ise mo ro mo bako heaven no dia la boniti umi heaven no dia la eka no dia mo bako sala no dia aye ti akesie heaven no dia boniti umi heaven no dia la obeye asonda kesie tire ni awwe heaven no dia la boniti umi heaven no dia la the Bible Bible ni kasa kira wo oma warning what you try we with the book of 1 Timothy chapter 5 verse 24 chapter number 5 verse number 24 Bible kasa was a nipa binum boni a daddy Proverbs 22 verse 8 was a nipa binum boni no a daddy edi won wanim was a binum boni daddy ya dan edi won wanim edi won wanim edi won kwa tamu edi won kwan fa atamu e binum boni di won wanim di won kwan atamu edi won kwa tamu yes na e binum dianso edi won machi me na me try Bible o say topic na pie yes e binum so di dan won machi ebi mi di omachi ka brante wi oche onu a wi no oche edini he ya tu nyum Yesu Kristo owo hwe wi tu edini he we oche fifi we di tese ogina middle yes edwo nachi wananim eti se we se wan adi se chira ma no nya gi kum a we na de ne koi we na de call you oba de mi proma ne ma o mi ade sachira hallelujah oba de sani me hwene ma oh no ke edini fa ti we ti wan sachira na gire no di kum wo mu a ade ne ko sadi o ye wan se wusie ne nam wiem wan se wusie nam yi firi o na fa mimra I mean, on so was here, Miss Man, practical work. You put the book of where your friends say Isaiah. Isaiah chapter 65, verse number 5. Cause where? And no catch us when you're doing was if you go. And come in. Because the Jawasam. Me want to see no. No cross we cry, Papa Chair. Where did we wish you? Once we see Nico. Oja Eden, we see Nico. Oja Eden, I'm a trouble. Bible says we see Nico sorting. We see Nico trouble. Oh, Benim. Oh, Anim. Mesu me yeko nya do be yeko mu na me tia wo so ka no be tia wo wusie nti wusie ne ko ne be bodi se mi wusie ne bi mi fiate gahwirim na me ba anti wusie no be chi de bi ko ofiri ba yes wusie be bo wudin se wusie o be ofi obi hwirim na ba yes no abodi no bodi ne yemu se wo hwirim na firi ba ya de ba bo me tia so ka onye po se obetua wusie ne na mu hwirim ba no so me tia ka gugukum etu e dan bebo once why dan bebo wa answer the yes. What? To be Chaka Gukum, the Krima, to be Bowa, now Bowa, the Doom Pempensobia, and the Yadia Brow, about the Sano. Amen. Omiadrin, amen. None one dominant, amen. None quite yet, amen. Dear Babo, or Uba Bowa, yes. Or of what with Yemene, what can the book of Job Noir, and no big TV was Quabia, or no sin in Yama, and Yamana was sick, Kanangas, and Yaman was in Mamma sound in the mo, and you know what's in, and Yaman was in. I didn't chance say, oh, senior, but the doom peppers one, and I must say, I didn't know all smoke. And your papa, where you see,
Also, a woman can say, we see any question. Yeah. Also, we see any question. The Oyin Messi, but I can about where you're running. Yes. I didn't charge him. If you never feel club, a simple way in Afra. You read to me, I don't know. You read to me, I don't know. They say, we'll see the Rasta and Afra. Yansan of reading man, and Yansan, yet you must was in Yama. But do Pampers one, I run him. Yes. Give it chair. A bum. Yes, a wood on yet for simple wafra. The teacher said, if you will free the patibium, Ni drink one was a one running home. it's all singing Rasta. Then you also win another year. When we nip every year, when we nip every year, when we nip every year, yo, about the emphasis and count. Amen. When we are getting him, and then one don't mean quite yet. Bible say a bit more. When we burn your own dino. 1 Timothy 5:24. 5 verse 24. What's why? What's a bit more? What's a bit more? One money daddy. One born in the dead. A deal when it no pattern when you the one quite far. Atem. Even so dear do one watch. Yes. That one go. That's what I'm saying. Obi grade your deep or front and back. Bounce. Send your Christian say, oh man, oh Machiria, oh hallelujah. Obi sniwi I want Nimuha. I want Machiria. I want say or the go. Oh, Obi suna peteshi. I want Nimuha. I want Machiria. What's a big thing that the neko? Oba the mi adunu man. Omani many soon to Oba the emphasis and count. Mammy Banya would in our wife. How? What poor watch it? Upon watch it, or you soon after using. Who you see now? If I light, we said you are not palm and I light. Yes. A two and you're supposed to be a question. Kala with the buy or the man, and now the bar with the bar now. I said 2 pound peppers for pet. No, when your medals. Yes. On your medals. Yabona Basso. Near Boabasso. A Boabasso, Yahono. I wanted to say Yashino. I said they want to board the end. To be a whoopong, be out to do pempens, so be a nephew, baby, a bench, baby. Okay. I just say, Madame Creton, Jai, upon the wedding, what pong watch it? Upon once I said, yeah, a people Jai myself for you a pong. Now, Bemo upon with you. What Jimmy Chanko at 300? Yes, Bemo upon. What is a Galia to? Now say, near the chef fridge, near say Yata, Sana Usu, and Oma, Obay, at yet. Obadi advantage. Amen. They say, God, Oma, one will run upon order. Debbie, it was I did be a poet who be a brony baby. Yes, yes. You are listening to me at your own cry. Sir, brony pon on the air, and the Kabaka send you the audio chemical good. Yes. Once on pon on the air, Jitu me say, the Oya Brown, a Yabeku be me. Yes. And Oya Brown, no great. The idea beating now pon do peppers, so no need pediana light. And Rajai. I did to first say, I must anyway. I told you, Mamma, you're crazy brony. I'm a net, Obi a cocker. Bone. What's I want to say you and try her cocker wrong to do so you. Well, Obi, no boy, and Obi Swabo, no say, friends say, go be brony. Until be or quack or free, be brony. This or quarter to Sradia. No free sati be ma kwase broni. Do oba wo Paul hu biara no. Wuni mu nyansa. Black is beautiful. Yes. And when TV no the gas and two be do TV. Don't try. When you men try cry jana na gas no. Na nim da be wo. Twu hu free mansa. Yes. Manya go bitiro bibi ni Paul hu do pempe so bi na wo ja ho papa na oba TV ada da anu. Okay. Wo de kokko fridge mu. Wona Paul hu nyina asesa. Yes. E chef fridge mu. Yes. Omo Paul hu nyina asesa. De o ye kokko ankasa. Yeah. Ya wo kokko amenkasa ma kala nsai. Debia. We are black. Black is beautiful. Maintain color. But you must body mouth. When you read the book of Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 13. 23. Verse 23. Was Ethiopian. Was Ethiopian. But you such an idiot. To be sunny read yet for your brony did yet that. And as I was, I know about Bruno Bobby Bini. What means the sound reading for your brony? And was about moi. Yes. About possible. Yes. And about punching. No crap. Well, she punch you so possible. Osibo Canada. Debbie, one more punch you so pentagrada. Debbie, one more who calls so a perry dear or Debbie. I don't
you would yantum. As what make me as a child who as a son of Rano. And your most with me, Papa. Man, no for nothing. No one's in Sunday. Oh, yes. Before me, too much a crowd. I am some more. I am some more. Yeah. What's it? It took me to such a video. I know Sibo. I know what's the such a who ran. And your musu. And you will be near Papa. Go Daki. More Bonaki. What did you come to do? Never know upon her. Never know upon her. And it's a giant tune. You go to get him too. That's why I'm him. And when we take him. On the boy away, on the Sanka. Amen. When you are doing Amen. And then what do me too for everybody do when you do uncle. I do why don't you come with trying? What more? Oh, and don't call. Yes. And the way you do call. Oh, couldn't do it. Who refuse them when we are there? But said, you have a condom. We are there. Nancy, I see it camera by you. Papa. Chion Papa. Papa. We run more Kakakawi. Hey, Ukoya draws. Hey, all this. Oba the Embassy. I mean, we run more Kakakawi. Your confinance in any size. So we are the Kakra. We are the Awim. Oba Dasu. Oba the Embassy. I mean, we are toilet. Yes, sir, on no conphobia for the fast. Yes. It's just about copies. Yadia, Kola Pampers. What should we bag out of me? Outquay, Kola draws the goon. Obey, Obey the Vanessa and Count. Amen. What me are doing? Amen. Obiako, Yadia, a middle chance of the ADC was. I visit Milo. And you, we beat you. And yet. Adi akowie ukobies na wose wan na ye nyanyansa nim okowie atalet na okotokoto oyi muskos aba adi akowie akotokoto ukobies je ni wom nyengo la toilet bini waji we this ono we wi abini di ukotokoto wakotwa wiadia mesi wakotoko wiadia yemfa Oba the Embassy. Amen. What me agreeing? Amen. And then what domre? Amen. Then on kwajeda. Proverbs 22. Proverbs chapter 22. Verse 8. Verse 8. Dear Odiemu Muyono. The Odiemu Muyono. Obetwamusuo. Obetwamusuo. Udiemu Muya. Utwamusuo. Yes. Udiemu Muya. Utwamusuo. Yes. Oba the Embassy. Amen. What me agreeing? Amen. And ne a futu some oba the name so de ma woni. Oba ne di we. Oba ne di we. Asam. Oba ne di we. Tofo. What on your mama ne? Uton krikri. Kuli. Uton krikri was so them. Ade. Boni ben. Ayuma kakrake dia shi ense babu ye ntanwie. Ye ni so wie. Mo ja ton so abambi. Oh. Ehin na Yesu je dross. Wanyi dross. Hin na Peter ji pieto. Wanyi bi. Pacho nye fa na John kwaji obi bossa sho. Wanyi bi. Pacho nye fa na Andrews ji obi singre. Wanyi bi o. Na pacho dia mo ji and obi so for se bim padiasa. Oka nyanko pasam chi obi asefa dross bra. Ye be dross akwankyere. Baby akoye dross akwankyere na mokoye. No. Adwuma yi wan esuma ho. Wasuma ho. Wasuma ne ho. Se wona akoye ho adwuma. Etim pacho bisa akwahye se de wuye yi edi wani ma na edi wachi. One day no wuo mu o. Wuo mu achew. Nikulim. Achew pe. Nikulim. Ene no wadomre. Ene no kwaje da. Amen. Ni say repeat quotation bi mama. Na tie ni yiye na wo tibi bi mu a wanhwe wanhunu se ja betwe wafiri mu. First Timothy. Chapter number 5. Verse 24. Verse number 24. And nipa bi mo boni. You know Proverbs 5:22. Okay. Osi nipa bi mboni. Edi wo wanim. Di wo kwatam wo. Osi nipa bi mboni. Edi di dan. Wo wanim. Ye wuye ya kan jai osi ni nyai. Edi wanim. Ade wuye ewura edi wanim. Di wo kwatam wo. Edi wo kwatam wo fa uku achi obi nim krofo bi hu. Abo kwa mania. Wo mpentokwa. Wakana no atum. Krofo se sabi wo huni. Na the problem abramo. De enyo. Oba de man tiase am. Amen. Omi adwiri ni. Once na say
Well, a bad son, and when you be one man, I didn't have a brown. Yes. And the monsieur be do what you 2 on 1 thing can be when you pay you say, why you bunny, why you bunny, why you bunny, why you bunny be, or why you funny send count, one I am to show, one I am to show, yes. Utinka, yes. Utinka, yes. I guess will be one I confess all sin when you read the book of Proverbs 24:29. Proverbs 29. 24. Verse 24. Do you for charity to the do you for bomb chardian or Tanicra? Hey, or crom for black for black rubber. It is the that Bain by a former. Brabalao. Ewi, Barao. the Bain and the former ewi. Do you lot? Bergulo. Na Bain by a former Julo. Because I can't be no. Rafia Fito. Uti Christo Mubokrono. Oba the Empire Sanka. Amen. Omia Julian. Amen. Share the Bible cow. Yeah, although you for Chadian. Or Tanicra. Or Taukra. Or Tidia so Give ya bonupa. And so on. Nanso be one like I said. Yeah, now Crawford number almost saw her, and I am okay from him. Soon, baby, how free. Wouldn't you be one of someone where I can have more Bamunyai? You see, so no. Now would be one of her, and I'm quite saying, no static. Obetidia, but the I saw what is so capadia, Fabia Padian, and a confirm. What did the abandon to one car? To one medium. Oba the Empire Sanka. Amen. Mammy, you know. Why you say be a gua? A colabia or you just a family to obey you now in the choir. With the home I can. And I'm a kind of answer and mouth. Minkasa one you go feel be a what you fed back. Oh, yes. No, be fed mercy for your honor. No man sabaging you was here. If you don't, I'm telling you today. What by the mother you say, whoa, so wouldn't you go back that? Whoa. What put you to go? If you go what you come wherever. We are papa. We are papa. In Saurawa, say a Bessia. Quebec and Saurawa never. Papa, no woman call. Francophobia had your mother. What are Francophobia? I can't watch a wee mammy. I can't watch you. Who become any mammy, the papa, the mammy, papa network. Yeah, and where you Yaken. You said it in a we did yet in a nickel. We or she vivi. I'll journey. I was swimming crow. I was swimming crow. Oh, well, okay. As your pejati, as your wine, as your pejati. Oh, as your somewhere nimna, Obianim. Pejati, Amazaro, no more baby. Would you do if as your? Oh. The Pedro. Yeah, you penny, young boy. Young boy, the Bisa. Campalanca, tinking. You know, we would have a fum. I for the Yasia drink. A Buraco jam, Buraco to jam. About the mere from Famana. Amen. Ujafuniti, Bessie Fam. Oh, a Bosman Crow, be pebble where you'll be swinging your head what you are. Obi pebuanya obi pebuanya ready obi anya just oba de hu ni ma mo onye ni memfi tumi apam body biara mu osi asuo no no so gira hoyi ono so yes close the way did you hini the way ni adwuma nyankopon si yanko gira pontin ko preach na wa mu bi yemfiri saate bia mu na jan agege dross jan tonton ni ma yakwa kana mu bo asafu chesi ko ni pa na gira we mu na say the word of God. Yes. Asuo no amoa so no one you. Nidia na no din nidia de we nidia na so hye do hye mfimfin. Yes. Nidia na say ye na kwhye mfimfin oba de hu ye mabo. Amen. Hallelujah. Amen. And then what do mre? Hina wo de di. Proverbs chapter 5. Proverbs 5:22. Verse 22. Bible ngasa. What's oboniafo? What's oboniafo? Na mumu yo ahoma so di mu. Na mumu yo odi bone du pempe so bia na oboni na ye den. So no a checherew. Na ne bone homa che na oboni ahoma ne timi checherew na fi wakam. To obi was Papa, me person me ntimi no boni am me. What me say do pempe na sa me mpa no anfiri so. A chewa wie. Yes. Wakam. E je checherew sa no a. Say yesuba mponi bi na di wani mu a. Ba bia ba yi bi ko bia na yi ne ho adi. Ya chewa na wusu. Chewa na wusu. So ba no wusu. Nyamia. Enkwase su. Yes.
Wo start the baby. And then yam fiai. And I can't so. Do swatch. Do swatch. Oh, but if you did body doom pempens will be not one number show. And the bottom of my channel. I am one as a chill. The Feduachi, Okoba be duachi. Saying say one about Cremwa. Oh, I said, now just say that barco crap a pound. A pound. That barco crap pound pet. Oriental. I was why. Maggie, I thought you are. Over me to a. Any my two baby. Back with my twelve. What go to and I do oh, I'm sending me my card of the message. Wow. Judas. Yeah. I design you. Boko. Now, where you may be all day. And I will ye. Listen, when and one as I can hear you, Baba, I mentioned a message. Me pedra me. What the answer? I saw when I made me pebia. We are. Make a petrol cry away. Our room, the menu of one. Benson, the answer. And run one of the drop. I drop. The Bushmi and Casadium Sajama and her dream papa. I know the man got don't watch it. A rampant bizarre question. Man, I saw him. Why what is what Danny wicked woman? But they come for oh, did that back pet now watch him back up. Crash out Obamadi. Obi a swing sabi said now watch it, but sway back up and shut down your back. Busumi, who you go and your way. Obi an idea no one Bunyan Sani. Then person me what you actually uncle from what you are. What's your mojagu? I'm telling you. What too much to a good? A bit diwachi. Wouldn't even catch now. A bit diwachi. If said, dear, a poor or bar hono. Bible say, yes, and a call check. When you pop by the Adam, if for born or the Adiboshi ni pansa. It would one day me preach about quite on your couple of fast ball. Or who say, oh, ye Adam and Fimpa, the end of the year. No correct. Adam and Fimpa, the end of the year. It Adam Nankasa when you couple of born or Bonisubansa and Sasso. Yes. And we ye Adam. Didn't now, yes, and no man now torn so. Yes, exactly. No yin in Fimpadiano, no the year or bar. Or be so focus and Padia. Would a young fancy, person a church him, would they were yin Padiano, and or die or bar. Can we send Padia Crone Moon sooner baby free by? Yes. Adam no Joe no your bema no or your nipper, or your nipper, or to be the Babanoa, and to a top Samunua and our torn so no yin in Padian, some Padiano, Nada Masada. Can we say on Yankopon on your nipa? Yes. One threat. It is some Padian wo yin or the by your bar or the be creative or the by female and male. Okay. We demand catch Adam of free Adam. Nankasa wuhu no or of Adam no yin nipa no. Nimuna be me free ye de. The bema a free nipam. Yes. Oba hallelujah. Amen. Of free bemem. Yes. It will baba wo bema. Yeah. Which means how or then oba. The Adam na krona so no. Taman so tie no. Hallelujah. Amen. No wo Nyankopon aye ne bema. Yes. Enti na onipa Nyankopon ka se mi se onipa wo yi obema betimi agu. Yeah. Nanso na wan kasa anya de unwiye. Emudo. Emudo ye cheche emudo. Why confused? I didn't go home you. Enko hokrabio. Hallelujah. Amen. Now we are bema. We tutu so ye nipa wonam ho. Enso no ba bi ko. Oba de fantasy amla o mi adwene nim etu Nyankopon pese one day me ye teaching akere wo obeti sa asem we ase yie ba no ahwe ba bi ode ko ade ko ode ye eti fi sa bra no ko no Adam sorry you hu if pe enye se if ya anwene no so ye dote pe but mpade no ode ko ya ade bi sam pade no Adam ade ye if hu ade yes ti oba ye mfa no kwa afọ oba do fo da unya sam dan do fo de Bafu or the yen who had it in a new big sound to Bambi be as old boca and our bound one son when you're now worried. Young far bound who now call don't want Bama or Falco. Who say when Yanko Palma, yes, or by the infant and come and so could you tell them up a pano mammy to know your Bama, no, I know about what you know who shall pay. So I know what ye no share bone, quasia, cabia, and in a minute yet. Hallelujah. Amen. Oba de fantasy amla o mi adwene nu eti papa oba no wotew so no kokwan no wade e babusua hunu se wana wo betua ni tirade se de Adam mpade ne ye yiye no ye kire se o ye oba bi hu ade
The same padianum sina bema no oba free baba. Eti wudi ma mi go to the book of Job. Job chapter 10. Verse 9. The Bible. Kaisaya you know say the boys what did not tear and then you know ba ne bema. Yeah. Oba mo stand na futuo. Then so some mo nyina die. O ma Adam die. As no be ifaba. Yensu bi o mo de ade bo hye oba ne bema nsa. Kwan ba nso wa. Ehwe wagu se dufuso. Say me gira hei. Ene papa ahwe mi. O se yen say ade bom no. O de nsuo bi wo ba ne wummu. Ene nsuo bi wo ba man so se bi wa yase. Nti sa nsuo na wo yase ya yase. Eno na me friend female male no. Onyankopon say ano ne ye de be koso de nti yentete do te anwi nipa bi. O de ade bo na hye yemu dada. Ehwe wagu se dufuso. Nti ba man wo ba ko hia na pe. Na ba man hwie ensuo na gu oba ne ho se nufusuo to bo se spend na eba no e be se nufusuo o ma bi se nufusuo e se nufusuo na kwa e kota oba na yase e kofita e na wuram aba bu se edi boso me pe e be dan what the we oboa o se e be chenchen o se dan o ma de bi se nufusuo chenchen e be pi eti e kwa gumu na e ko nsuo e di boso me pe na chenchen a chenchen pe abotoa abotoa pe de ebesi anie what the we enam shem what the nompe ani chire enti ni wunyusu ko nompe na ko pese wase ade bi oba de fani sanka hallelujah amen somebody why and how many years edi wachi edi wanim adu kwan adu kwa wuam enanu wadomra enanu nkwa jeda mo ni mra wo so wo ye bema nya self control adan self control no bi ko jari anu wagyesem na bako no atwetwe no otwe bansa mokuya wa na yo nkwara kitikiti nyina sua bi 15 years boy no start masturbate to me masturbate san no de anyimi de kwa wade ti no bo se fe be to bi ni de rubber to be ma num adiase eno bo se obi won mo we masturbation tiriti haye gono echi obema. Hallelujah. Amen. Ankoni oba bia akoda wakotiti efiri. Yes. Nanso so bi na obo akro so on for oba da. Yeah, so go no achi. Achi. Ifri. Ama kraton be mem. Ade waposa oni se. Sasa de yam posa. Nyakopo be bi ode ade we. Be ma wutie mi a. We ye dompe. Dompe ni dompe. Ukoto bia ni ye dompe. Yes. Ade ase. Ba de gu ayase no. Enye dompe. Padie bi yes di asum padie na su dompe no kore ade ase enti sa wodi nyankopon go babia odi nam tu adam babia yesa wodi ko eko enti babia ko ho no enye dompe area dabi enti ekowura wa ho no eye different na so say that one some now to treat we dompe pra dompe this I tell you this go kill you you go die you go die my brother yes and so that them na oposa ba oposa ye dompe di dompe na we be prawo 2 years be wi eche no for you so na ma ani wa be mo cheche maybe your road is a spring road you prostate cancer yes adiasie oba de mfani sanka amen omi adwure amen awaye san ma ayira chew ama ayiri say ono oba ya ma onya boafo eyi na be ya ma na my one so eninamu na lesbian fawo no and say US Omaji have to be say utimi walu ni aba obi person walu ni aba no dia kokot akowi ni case nkomo nim awu wi ase wi e de ebobo ba no mesa ba wi ensam no biom yes mesa ba to wi ensam no no wonyema anyankopɔ abobodi ni a wɔse ye be hu ni saa bre ya akopem say 2037 bedu oba de mfanti ase amen omi apro ema ne ma oma wani so ntew hallelujah amen jadi dia ba bo kikan he me fa han show ma yes je no mo nche plan yes 3 verse 1 kasa na ngo amani hunu bre o se amani hunu bre na hunu yen say o se min kan obi ante na di akire mu no na di akire no emre mu odin baba emre mu odin baba every say di entra nipa be ya ahompefo ba jo san quotation go yi udi Greek Bible no a echire mu yi papa o de ma you read English ne kra okay ahompefo no yes o anya wonti ase ya kra kotu asa ne pay enye sika ti o de to o be cheche mu but you read English mama. Okay, we are reading from 2 Timothy chapter number 3 verse number 1. Or say this know also that in the last days perilous times shall come. Verse 2 for men shall be lovers of their own selves. Hallelujah. Amen. It will say ye di papa do
wo hu bema bedo bema ya oba bedo oba eye bontu bon opa ono ane honam ni bi opa ono ane wonti bema kokoso no bema to pare okofa ne nkonto ansa no atoa so be ka kyo se nipa be den sikapefo do read English na pacho to na say read biom no munti okay me verse 2 no was it for men shall be lovers of their own selves ansa na fe the way na to so was it who kind to us was it covetous boasters proud blasphemers disobedience to parents unthankful unholy na bre twi yanko who kind to us 3 was it was every say ni baba ya ho pefo sika pefo awo young boys yes and the frosters time for frosters sika pe use network we intimidate ye ni wiade akrofo obewia na bible say bedi wachi wanye betimi eku obi be bowdua obi be su akesew bedi wachi wanye bi ejai wanye bi ejai yes jai sanyema na wo ye no bra ebeku o dukrema one case of pomodi awu fro bi ka chese wa sense kama no obra wudi se won sane no pomodi awi obi sika woni phone so no su obebre na nkofo gusaka nguje gusaka yankrofo na wo so ko wa iPhone na wo koto no ene dan ayema onya kromfo nka be so kromfo pa so we kromfo wani blade yes enza wo koto obi iPhone 100 Ghana na ya total ama wa uso no onu atwa friends uti na ye so o semina arapo semina no dia she replace the amount to was his scandal we na pa 110 no the man fast go semina na 100 series what semina na 100 series men can support the no second wise then the chance mu mienu nyam ya akonfo mienu why what so bu koto iPhone 100 Ghana koto iPhone 100 Ghana ko bu obi ade yen 100 Ghana koto unye kromfo a besa ka wo besa de no na fe bet no gina me san krofo me hu so musu anya ma wrawo da bia hu so bi su sa hu se nkwasi esu no wede osu kwasi wo shop a ye ton phones yeah ewo na so pese okoto phone won kwanchen bitimi shadia sa na awia no ukokromo ko yani de shadia sa da boy dia ba mu di moto de bo krono yes moto no de bo krono o drive me ro no mututu drive me ro no mututu rough drive me ro no mututu car crowns no mututu we ebesu hi fa to be kono obi mesi de bia bibisi wo wiase a endi kampetu nye bi sese na anu de si so kuna se de bia si do bia akam munya nya bo fa no ache no no kwa kam na de bi street e fa city bi wo na hia na sini na so na ashe da no akam kai ne bi ba wuri afa no so ade to bi fi back seat etrawo na wa wotie ni mu ya nko a waka wasa fi ni wache o no wa gani policeman wa gani police a you be police in chene daddy when you report the accident na be chiro ate na de bi mi ra ko ba mi say we as I say dia bu na be bokaso last seat the room na snow be akwabi ha anything na twam last one otiano na duanu kram ono kwa kanin entenhwe ya tatena ko plan okwam tse nyankopon aro what we we ni last name ade bo esi a otraze bungu na say na anu de ne si no de ni pe bi boni di won ani me bi de di won wachi aba boni ben sister na plano odi ayewo a ukoyi na tu agu kupa maye banche body wa maye amu brodo panu o sankola imbe dibi sister say no me di menya kasi me yegu no yeah me yegu o ba di mpango sira me gu so o mo ni so nche wo ani tie nyom na tie nyom no tie nyom
Any asana dia mo bako, baba ro mo babo, shemu ro mo bako, me no dia la la me so. La boniti mo me no dia la. Eka no dia. Mo bako. Sala no dia. Aye ti akesie. Heaven ne dia la. Boniti mo me no dia la. Asanda kesie, senchire ni awroi. Help me no dear. La yo. Boniti mumu, help me no dear. Pastor Papa ko. Yes. Na munyan sori no monje dross na chiri kwan. Apostle me da wase. Sister. Asam ne da wono. Yes. The Bible dey kasem bi me ke Timothy ni bi 5. First Timothy 5 verse 24. Pastor dey di akotiri no. Nipa bi nim boni. O si nipa bi mboni. E dead di onim. E dead di eden. E di onim. E dead di onim. E di onkwatem o. E di onkwatem o. E bi so di omachi. E bi so di omachi. Ah. Obi anope obeso anopa akodwom. Obeso aboni akoton. Anadwin so obi so kwa shawo lie. Young girl, ebi a skirt ni sa. O to was 3. Umagaba. Pieto e 3. Oma gaba. O si anto nyum frɛ no. Na babo nyina de e champion mu nyina ne chinga madananum. Abla bo nyina de e champion wo mu ane chinga. Tita. Na tita. To. Tita. To. We are the champion. Job 21. Job 21. Verse number 31. Verse 31. O kase hay na become Ni your can say. Na when na me dia me me obi so nwe me ho. Hay na become nim. Why na be kan nim? Awo ma brabo ho. Awo brabo ho. Dia ma ya no. Dia wo yo no. Hay na be tia me Because na me when na be tia me ko bie no be tia me ka. Verse number 30 no. Dia babo e. Ya kura onipa boni. Nyankopɔ sɛ bɔne wudi bia wakora. Ekosi wo sayeda. Edikosi wo sayeda. Odo be kwa awretom. Odo be kwa awretom. Yes. You don't I'm telling you. Obɔne wudi nyina when you read the book of Job 14:16. Job chapter 14. Obɔne ni nyina wase odo be kwa awretom. Ɛnam so wo ho adagye titie. Yes, afedie. Okay, when I'm bɔne wudi nyina bia wo bia na mo otu nwa kan. Oyina ni furu bone so. Mesi bia wo nante ko robu bia waka bia wo nante ko bɔhyɛ onyawa kan. Oyina ni furu bone so. Bia wo nante ko twitwa bi nantini. Tie nyini mfa dwuma nyanya dwuma na ma wo no. Bible se wakan ni nyina. Oyina ni furu bone so. Oyina ni furu bɔne wudi. Obeso mna to ano Obɛkyekyere bɔne na no. ode ese kotokuo. Ode bɔne wudi nyawa package kotokuo. Na watekyere bone na Watekyere bɔne na no ha ne o. Ni remfi yo. Ni remfi da. Na wo wudi kwa wurafi. Oh yes, abɔne wurafi. Dabi o. Oba die manti asiambra. Amen. Na memma mo fa nyon memma to. Wan Western say jage no asem ka say owo. Omo amam banyimfo mo mama ni mra mo so na asa hwete sam. Manya ka to say asa ni na mo hwete sam. Na nsenya kepkosie ya. Omko ye wa afahye bi wo omko ye we bi wo honom. Defo bi koto mu gumu ho no. Me woni obi di osi de bi sa ni bi ma me wa. Ba besia ni nam. Omo wi bi afan. Ah. Tisi omo bobo mu flags. Omo ni nam. Mo flag country we say Christian country. O say ka for 9. You go post me nka say me. Verse 3. Verse 3. Was ye boni. We ye boni di mo. Ye wo ye no wi ase nyina. Boni am ye no wi aga na mem. Ka bia kota ho mani pa nyina. Ka ba ko pe na da ye hia sosofo. Enti so na boni. Boni aga na fo mpanyifo. Aye nipa ba ko mu ma preaching. Entia ti boni ye nkrofo ko mu ma wo ma. Na adam wo makoma bi mu di boni me abobbo mo dam. Boni na abobbo bi mu dam. So for be di boni ma boni dam. Yes. So just so no kan kwasa sam. Mo Jimmy. Yes. Come and check them as not Daniel. Dianya sorry ma. Yes. Amen. Dianya sorry ma. Amen. Pastor them with the word of God in your hand. Ayra. Ube di yen kwan ye peti free for. Obadia omi ponoma ne ma. Amen. Yeah. Yes. Bible kasa chira wo. Wa kan samu emu do. Kan Christians na 8 verse 11 to 12. 8 verse 11. O kan to aso a. Wase me nka say. Wase. Said ye ni mo ye boni ho afobusam. Afobusam man tentem. E man tentem ntini. Awia no kwasam 37 verse 35. Ko. Yes. Said ye boni ho afobusam. Oni pedi boni wo nyawa ketua ntem. E man tentem ntini. Ko so e. Amani ba ma timu po boni. E ni petrim po boni. Ayo makoma mu ma. Yankuno. Waso sidi. Ti ono o kase temo bi wo ba bia but wo de no o se atete wadi wachi oh enku
So the money the Bible says menka. That's all the money. Odi asɛmɔne mpre ha. Odi nsɛmɔne mpre ha. Na ɔtena hɔ kyɛre a. Na wɔtena asase so kura kyɛre. Ɛyɛ de nara. Ɔsɛ menka no o. Minim sɛ bɛsi wɔn a wɔsɔ Nyankopɔn. Ɔba konko no sɛ menma no nya no nti asɛ sɛ. Ebɛsi wɔn a wɔsɔ Nyankopɔn. Obi ɔsɔ Nyankopɔn. Na ɔfɛ no ni yie. Ɛnsunsu ɛbɛda wo ni saa nipa ko ne nta. Wobɛdi yie. Wobɛdi bɔne adi yie. Wobɛdi bɔne adi yie. No nkyɛ sɛ nyame na ɛhyira wo. Ɛyɛ bɔne mu nhyira. Yes. Bɔne mu nhyira ɛgyegye wɔ kɔ wuo ma ɛyɛ fidie di ma wo. Yes. Yɛno deɛ Nyankopɔn so wadi yie wɔ saa bɔne ne mu nti no. Wo awie yie nya fɛ. Ɛwi wi bɔne fo yie. Ɛwie yie da. Ɛwie yie da. Ɛwi mane nancha. Ɛma wo nan so hallelujah. Amen. Unkan Psalm 37 no. Psalm 37 verse 35. Verse 35. You know Job chapter 34 verse 10. Ka ba bɔne nko. Me hu obɔne fo odi tumi. Wɛ ɔso obi wo timi di bɔne timi di yie dan. Odi tumi. Na ne ministers ebi nkum nipa mɛsin kɔ parliament. Ebiye. Obi timi kum nipa de pre power. Yes. Ati. Bi timi kum nipa de pre power. Ɔde kɔ gye tumi. Those who be timid did bonny did to me. Me who body for you to me. Bonny forward did bonny will not did to me. What then is said here from? That's when you person will be from Obimus and see Bonny now didn't what I from Bonny. When you see it, Nancy when you see a woman, will be time with no person but to be too many Saquano. When you are want some. Carry on the power. You possibly carry once you carry on the power. Now, you are telling you are telling us only power. So, only power trainer. Never, yes, never not to 40. Never not to 40. You bet so many up. You post over so many up. No Bonian, over Sinase. Training from Padiano. If you trade your Poyawe, no, going to Papa will down Cobia or he. On the other Daniel to announce you soup. I got down on why a Boniatiano and then. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And the Azana de Amobako, Baba Romo Baba, Siamu Romo Bako, heaven no dear la la, la la, Bonity, we heaven no dear la la, I cannot dear, Salano dear, I heaven no dear la la. Asanda kesiye, nchireni auwe, heaven no dear, la la yo, Pastor Papa, yes. Job 34 verse 10. Job 34 10. Enti muam wotre. Muntiemi. Muntia Pastor Padu Nyankopon. So be dia semone. So be dia semone. Ana otumfo. So be dia muyosem. So be dia muyosem. Nemom. Onipa ne yeso ka. Ana otua no. Said you be quantia no. Obi awa quantia. Sa na odi samane to no. Ampani ampa. Ana me pese be di wachi. Wa ya che. Eti di wachi. Eto ablabon. Yes. Wodi sa boni ya mi modini. E wo choko. And now the two free ho. And by Quatrama Mobi. And the two free ho. And the Quashama. And so the Quatema. That's what free tema. Obesin Caswa. What free Caswa. What the Abasin Cock. What Kumase. Oh. So the Adonzu. And the Quina ye your brother Mubodi. What does you? Yes, some more. What's that with the num? What the num? What's that with the one in the num? What's that with the num? You be no kitchen briefcase come upon a tie come on. Who are because we're a gentleman. Or she was toilet. Okay. Was it? On we. Away. Toilet. Near no. So on what got to. On person no baby go got to boys. Okay. To no just a bully. Oh no got to. No, let's have question toilet. Okay. Ah, we spray when you okay. That's a bully. What's it what you do? Gato boy say shede nimu papa. Dabi. We sheda nya ganja man. Dabi. We sheda nya ganja man. Dabi a. Oh. We sheda nya ganja man. Bo me shede nimu papa. Wo bi asuma no koto brew. Yes. Twig some me need to gato pa de. E mi tu da. Dabi. But wo be wo be mu. Wo be wo say ganja man na so be wo say wan. Wo be say wan. Oma de mbie pro man e ma. Amen. Ene no adom. Amen. Why you be a jai? Jai what? Jai. Yeah. Jai. Oh. Na friend kwala na tuomfo. Yes. Bes wasuma sra ma ngokra ba mu nyina wasuma sra. Suma me na odini. Nana. Mo goza wo wa.
Baby, I'm turning down now. No, Nanka pedia wanya. Say the energy. Fena bi say mokosam wom. Mokosam. Oba dem fani senka. Amen. Omi adwiri nu. Amen. And then what domre. Then on kwaje da. Amen. Okay, the book of Romans chapter 2 verse 5. Romans 2:5. Verse number 5. Yeto OKOH. What's the name say? Yetie. Hey, the Bible no. Romans chapter 2 verse number 5. Yeto OKOH. Koso. Wasi atemu da homa Yudafo. Wasi atemu koso. Eni amanamamufo. Koso. Obakumaten. Eni akumaprimuti. Wa pop ebufu ano. Ade tan ebufu no Nyankopon adantrene. Hallelujah. Amen. We are back to us Proverbs chapter 27. To us what the end go. Was ono besu onipa nyina so also Nyankopon besu onipa. Onipa bia. Amo makoma. Makoma. Na wano ode papa yobu buaseto. Na wo ode papa yobu buaseto. Ehwe ni munyam. Awura besu wafo OKOH. E pa cho panicha wo. Panicha papa. Ade enyo. Papa. Anyway wachinye. Wafa irechi a. Mana so nteke. Wafa. Na mun sata bibi nya sumbe. Ehihye wo sa na ewe. Wo. Ewe. We abrante no wafa irechi akobo na mani o. Hallelujah. Amen. Oba dia manti asem. Amen. Obi adwiri num. Amen. Tie Bible na. Obesu enipa nyina so adwuma de mo. Obesu so obi aso ade aiden. Amawom. Hey, me see that temu da bi de behu o. Hey. Na said ya wi na ahye no. Be ko ne acheche na bia o se timba. Ene. Wa shi nyina nya ka bom. So bi se me dem ma no mo se nya onya botre. E be jama be ti choboy. Hey, choboy. Wi ni e peja. Ene. Once abofo akopeja wi. Ya kani nyina bom ba. Yes. Your final exams. Yes. Amen. Obetro. Pe na bibi say na me dem aso. Bibi say Ghana mo de na eso. What you say the Manchester na eso. Ono so achi say had the bomb. Na eso. Ene. Nya tam wi ni kakraka. Ki say timba. Na tiawa no. O twere wo kete. Why lati? Na fa mo. O si amma bomb na ji Burugadam. na ji buradam. Na Dem. Si ne ba no kita the pressure. Yes. Ani yantwe. Yentwe. What's be na muhinim? Ene. Wasum. Yes. Wani ase. Yes. Wanu na bonche no. Bi na mutrum ba bia. Bia. So we be pedua na ba bia we fence. Ba bia we bia no. Toko daw bia. Trimu nyina. Hey. We so any of this. Oh shit. First we better gala se me ko hye. Oboa. E fe dia wo hye Agasa. Ni pedua nyina ba. Wana ode papa mu buaseto. Wona wo de papa mu buaseto. Ehwe ni munyam. Ehwe ni munyam. Eni ani die no. Eni ade ampro. Wobenya dankwa. Oh, ombenya dankwa. Na wana ofre tutu. Na wana efre tutu. Wantie ne kure. Wantie ne kure. Wotie de antre. Wotie de antre no. Obenya abufuo na wreho. Abufuo nya wreho. I'm so about when you say good day. Moja ni apake golo nkam. Yes. Abo se de be shawo nsa. Yes. The book of Ezekiel. Ezekiel chapter 16. Verse 38. Ya de be shawo nsa. Med ama ware sefo. Ani moja kego fo atemu de mu na ko kan moja gu nyina wodi matemu di. Ma ye na abufuo ni kutu moja. Enko wa hwe ba guru nyina. Enko na ye di. Eda me de be shawo nsa. Wodi moja ne bon wa apake golo nkam no be shawo nsa. Sajina nom. Now you put me catam say na papa menum na nso mesramu. Metru apanta so to bia bedi just apanta we hwan kodi wachi. From powers mo de sha won sa no age olma mesramu no me here straw. No age straw na dia sim. Yes. No atwi ni mi no apa ba bi ko. Na moja so wo no mane nsa da sabra mi kese obi ohwie moja gu yi. Oda so nom kodo pepi owu ye. Yes. Ati ase. Di nanu wadomre. Ena no nkwaje da ebedi wachi de wakọ. Yes. Ebedi enu wanim de wakọ. Yes. It will kind Timothy ni biom. Go. First Timothy chapter 5. Verse 24 no. Enipa bi ni mo boni. Wasi enipa bi mo boni. Eda de di o wanim. Eda de di o wanim. E de won kwatem o. Eda de di o wanim. De won kwatem o. Wasi enipa bi boni de di o wanim de won kwa infa. Atem o. Ate di wanim de wo kwa. Ebinom suru di won wachi. Ebinom suru di won wachi. I curse. Edu wo kwa pamu. Oboni pamu kwa tu. Oboni ni di wachi ni kwa tu. Na ni wadomra. Na no nkwaje da. So for kanyango pasam no. Wotimi nkaja Bible no to na kopa krasi na ida. Na ton. Take me hear the word of God from Walum. Look at the book of John chapter 3:34. 3:34. What's it? What's it? Nyanko pasumano. What's it? Nyanko pasumano. Nyanko pasam. Nyanko padai. Asam. Nyanko pasman. Nyanko pasam. Yes. Na mo jeje dross. Na yeton. So for kakoko was all them. So for kakoko ton manya memma. So munum koko na so for. Sabe bisa. So for. Ah kakoko. Isa question.
Minfo kokowura na se minfo nyame nipa. Kokowura. Isi minfo nyame nipa na minfo kokowura. Kokowura. Ori ni bia biom. Kokowura. Adani me koko. Adani me koko. Enu enu TV no. Dabi. No adani me koko yi. Ti enyum na. Ubayense. Ani asane dia mo bako baba ro mo babo ise mo ro mo bako happy no dia la la me so la boniti we happy no dia la la Eka no dia mo bako sala no dia aya ti akesie happy no dia la la Boniti we happy no dia la la. Asanda kesie chenchire ni awwe onyama no de la la yo la boniti mumu habiri la pastor papa ko yes na munya nsori na omo je dross na chiri kwa na papa baby awu nam na nyo yes baby awu nam na nyo yes ene ne wado mre amen ne nkwaje da amen to onye ko klasma cha brantie no ta brantie ni nti apostle okon agyeman how the book of Proverbs chapter 5:22 Proverbs chapter 5 me ma se ye pie obiom verse 22 an kwaso ye to ba dia sam what say oponiefo amumoyo esodi mu we are Proverbs 18-19 what say dey oponiefo ne mumoyo sodi oponiefo udi boni de dum pempenso bi na chew no akam oponi ho ma chew eti nya no wado mre hwe no wankam okamu a ebe me ya yes mami obi akamu o obi so firi wonu ehunu se baby oja no nye waye mbobo wom na wodi wie pe no oni so ato o de bon boys no ye masturbation amasturbate wie pa say me ye no me ye pe no me ho your pana wenya no ho na ba wo tana my one say yin se go sa dum la me ye pe no ho oba obi tiem sa bre ye ne ye ma hye no aso ani no ho bi no anso do pa ma onyin sense ya anam say di na chinti no abona transia wom onye me ya na aso asaka na dwene oponiefo amumoyo sodi oponiefo mumoyo no wodi edu pempenso bi a eso wo betena ne bone ho ma che no bone timi danya ho ma na kyekyere yes ne fo no na abobra no Proverbs 11 verse 18 ko what oponiefo ye tuma hu oponiefo ntia bane sa ma ye papa obeye dwuma hunu de ogutrene no ogutrene no onya no krakatua obenya no krakatua de otim wotrene mu de ono tiem wotrene mu no okwam na de otibone no na de otrabone mu no so de panya wo ni pa ko nya dan owuo onya wo yes that the wages of sin is death boni akatua akofo owuo di abrawo ene no wado mre ene no nkwaje da bible na kasa chew yan hwe de bo Ecclesiastes yan ko Proverbs chapter 28 verse 1 therefore be Proverbs chapter 28 verse number 1 what oponifo tani abra obia empam no 100 meters oko 100 meters nobody oko tawodo na oko one a team if you do it so free do bia obi oda na jolo kekam ni di bonye ne dum pembe so bia na ehunu kuna no okay nna obi a oboni wedia ma da nko nyankopɔ ma o da nka isa ka o de ka oboni da o da ya obi wa no kan epi o da yem na wo yere timpa so na wo kan na wo nyane no bisa wo no say twantro Santa no fa hundie da no cause in some kan wo da ye no nyina ba na ye dai oba no tei maami e ukru ti dia ukikae no uku da na akeka mo dan jame minya sabia minya zaba ni we minya zaba ni mi kum ya ba ha mi na nyane hu so kunti wa wi di ko se edi asem mira da bia me so ye usu da ese edi mechi osi de martin semio nzembenza minya sabio mi kunu mi obedwa enu di na esi na nkofo bi na mu chesi bi na mi kra o shirt ana mo yeso ma o print mi shirt na mi si na mo say o famba so mo gifire mi nsa debi o mi kunu hu mi a ho na mi nti ase no adwa so mo gifire mi nsa mo adwa ka hu nsam yie na say o mo gi o shirt fire mo hunwa adwa na mi say kra mpa bo ano o so mo yiri nyina fire mi nsa mo da ye we akeke na mi so hu abedwa
Minya biom no. Unya die biom. Minya biom say. Osi minya biom. Osi me kasa. Okas minya biom. Ene wan tini ye. Seven na me so da na nya za na me kan. Nenya mi na so biti here. What can I say? Hallelujah. Amen. Oba dia mfa ne senka. Obe defend no ho. Wa ya chi ka hona no asore bum kotogi. Papa, o yiri so sorry film. Panu so bum kotogi so kotogi. Enyo na wa chi no, onyankopon na achi no ma. But hona so be kuta. Ne be si wa pa. Ba body pa. Won se ma cha wo. Chade wa chi no. Yankopon pese o siesie mo ntem. Yes. Intene so no accepting the sin na confess ya. On accepting the mistakes na. Also we kwambe for beto to niam so. Yes. Opani fo tani abrobe pamo. Na tene for de. Wa yenam se jetabruwa. Yenam. Be na wo yetinya be nam se jetabruwa. Yes. Papa. Mami. Esramo a Christopher na gidifo. Esramo oba dia wagirim. Yes. Abrabo na ebi mu bɔ no omo bɔkɔ no. Anu odi no. Yes. Ni nyina so ye gidifo akwa sɔre. Yes. Christopher 26:27 Proverbs. Proverbs chapter 26. 27. Verse number 27. Do otu amena no. Do otu aha na meka na mera wo. Oso onipa bia wotu amena no. Obehwe enora mu. Amena na obetu fidie so obi nkoto mu no. Ebese ba de so. Abu se besa ba wa wo so. Nene wadomre. Amen. Nene nkwaje. Amen. Ti enyum wei. Yes. Na fasisa wadwene. Yes. Adema. Ani asane dia mo bako baba ro mo babo ise mo ro mo bako heaven no dia la me so. La boniti wo mu heaven no dia la. Eka no dia. Mo bako. Tala no dia. Aye ti akesie. Heaven no dia la. Boniti wo mu heaven no dia la. Asanda kesie nchire ni awroi heaven no dia la yo boniti wo mu heaven no dia la. Pastor Papa ko. Yes. Na munya nsori na mo je dross na chiri kwa. Ebe ya de. Ke enwo obi koto na ojom. O wi akwa sori o. Enwo kokko. Bi koto na ojom. O wi anu akwa sori. Our prepare and more at say paint. One can so koto paint. Dabi. Ujum. Ojidi ni ayen wo poto way. And one one is sudi. Obin so akoton katia beyam. And katia wa yam no. Obomodi di konkonta eden afra. If on the tons anyama way. Tisa utie nyum no a. Owie no akwa sori. Akom to collection akese. Akwasem asabone yega kese sani ma wo ye nyina bone ati wo mu nti emene de wanya alala ani asane dia mo bako baba ro mo babo ise mo ro mo bako ko nyama fu nyom yere ko bia kampo La boniti mo Eka no dia. mo bako Tala no dia. Aye ti akesie. Heaven no dia boniti wo mu heaven no dia la. Nchire ni awroi heaven no dia la yo boniti wo mu heaven no dia la. Pastor Papa ko. Yes. Daddy o munya nsori na mo je dross na chiri kwa. Daddy o. Ni pa desani. Awa wase no. Ayem wa hu bibi di afra. Oh. Faso boninti. Faso boninti. Oh. Faso boninti. Hwango. Hwango. Anye paint no. Engo. Fine why. Hey. Bia wa wonu sudi je se wo pen wanya nkwa ganes kedema wa. Ubewu Weja. Ayi ifreso. Ifreso. Me kwa commercial break aba. Ekwaba. Now
Abofrawi de wo yeninti medene kwa akoma apostle Oko AGYEMANG no ayende omo na sunu onfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa so abofo agebrai I'm telling you akane no na yenimu ono na washishe do so ene de wasisa na fadie abon sama shakotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. AGYEMANG Enterprise, what the Benjamin Asante, or sweeping to Sunday Radiacano. You pretend you mention the Pasunti. Sonia me friend one as a one castle friend who was of war. I won you man one a bachelor. She, Nasa won you man, Fenya Bansua, a chance as a was of one you are not the poor, that's a man in Aqua. I shed. Tonton Pony Crono, now the Pony Pamba. Let's say, a glass of Fujuman and Wasi, Wama Juman and Yam, Wama Yami, many Maguasi, Wabun summoning. Rosa goes of war. Ya Ubedi and Ya Ubeshanti, and Yasian,
Nyamisun de nuani akuma. Intadia wa baby a wanshe. Tinyamia so dem panta di hununye. She onyamia so dem panta tanye. Asa confidem she. Uyo confua you anim. Uyenya mini panswa you anim. Humane baby you want dance here. Minyano mikoko boss minye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda odima for no kama for Nazarene miziase. Amen. Another photo pick about so what you say. Yes. Then I boni bi endi wechi ana wanim. Wani utramu cha. Na se no akofa krama be transfer no hu bia. Nada no hobby. Aya manaka. Yawani. Yes. Wudie no wo mu. Won se sumbi wo ni pedue no. Ana onye hwere. Sumbi butu so. Ke butu so cha. No yakam. Yes. O kam penefe ediwani na ediwachi. Yeah. Ebi abeko bia na yinu wadi. Ora. Pento kwadodo. O ha be man na ne too much. Papa so pento kwadodo. Uni self control ba kokra. Dabi. Nyime nya na maka ye soso. Dabi. Enu enu TV no. Dabi na yamo. Na wa ye champion man wo vie ndi. Obi abra na ye kra so mo die mi. Enso wa na akoto TV se mo hwe me. Wanya papa bi. Na abose na gambe krokro. Ade na TV beginning na ya wo fe wo me ho no. Se nya ko papa so acho se me nya one way. Ti se de me tie bia fam sa. Papa so bia se hey. We ni mo hwe me biom. No hwe wan. Aya number go. Aya. Baby anya kono sa ha o. Aya number we. Awu bra we wa na ma yeso wo hwe me. For you to Gideon and also many to Gideon money view. As a guy, we didn't hear me preaching. Now I'm man wants my woman. I'm a man wants my creator. A man wants my woo. No new woman. Two didn't be preaching about the Kawi Rashe. But an Gideon Montuna and Quandia Montu. Papa? Very bad. As a man, I was okay. Mammy, as a man only who could because of Ntokwa Compa House be about Tabia, no critical confusion here to move. The BM balance. Muda Muda. The BM Kwan yet Yamu balance among Monsanko. Mamma renting wood. Muntra be Mamma renting wood. But confuse few for Nina, ya me fear of Pabisia de Abramo. Aday, was I did from a sorry? Amen. Amen. Bible can't say me chow. Yes. Yeah, the Bemo, I did about a bad Banyama Casepano. The bad Banyama Casepani, so Bonnie children, none him saying sign yet. Now, Boro, say we yet, now shake. Okay. Say the man yet, now Bo, say you say go yet, now that's yet, say we yet, and now that's yet, say Drosu yet, not as a team, now your pet. Then you go probably who say winning papa. Yeah. To the book of James 4:17. James chapter 4, verse 17. If you ever win, it do him papa. A bad is our pet. Never pass more catch us. We are there. Do him papa. Winning papa. No. No one's won't find your man. I am Ponemano. I didn't know you are asking them anymore. There's only saying yet. Let's say, do what you know. I just show. Welcome. If it be to Peppers, we know what you are, dear. When him saying yet. As no way yet. It's me, you pen menu. And I did those sad, give me sana the woko. Na do call. Yes. Na do call. Sister, what you know? Man, Papa Munya. So, and you mean you know, you tell us a debut word more, a ganga with them, and a yellow sa. Don't frame. About your mean sharp from a no more shall go so. Amen. And deliver on free body up and be. Amen. Open self control. When you read the book of Colossi. 3 young Colossians chapter 9, verse number 5. Verse 5. Was Ephesians 5:3.
Mukuma kwa wasa so obi amomoni so be kum na kwa just ense unya self control ni padua we opani me bebre we ho enso nyi ni nya na so de ma no da bi unima me ka kire wo opani me bebre wo ye ho enso nyi nya na so utie ni padua utie wo na makono we pa dia amasa eni no body we so ohia no ni nya na so de mama ne dia wutimi nya kronkron ni wutimi nya kronkron ni da o da bi wo be kwa so de man boni atra ni padua mu o ni padua we ni mo di man no don't listen to you fresh way yo Mukuma kwa wasa kwano budia si waso ate akono kura pop bi wonu mu yes yeah sir awo bi bia mu akono be bia obi sister I self control na se wunya bra yes on punch bada dukrem one of ikrama no that is it ikrama akono boni ba mu a obeye de nipa nye o obi fi ni peti bi ma komwate bi am listen Mukuma kwa wasa kuma kwa no chase nya self control ewe tamamom won kuma kono no a woni nkofo be da rough woni nkofo be da later na abaye adeso ama cause obedu aye ne na woni ni kwade wie pe na abaye sunsun boni bi de diwachi o pa kwate bi preach adwamamon sunsun aso kwate se preach no kwate adwamamon sunsun aso wo da no be sun nkofo bi di nkofo bi aja kwade da ama abaye adeso bi ama cause obaye ne na woni da petu bi edi na chi no na sa tumi na adan ene wa benya grudge obe hausa be hantu wajene yere obi to kwan free Ghana ha akwatra kwantom so obre wa kwantom oba bi odi ne ko kan nti waje hu bi girl betini na twekura sa bebe bi wa ye na o dabi bebe bi wa ye na dabi ate e me bebe bi fa no nsuo o bebe bi di ne nsuo gu se kim wa change your life no wa ya pam ra ti adwamama mu wonsunsanso papa ti woni mra ho so ti nyakopɔ mai woni se kum wa kwa no won kum akwa no a wo ba ko fa ba yifo bi wo be kula show ti babo mu kum akwa wa sase so ko adwamamam afidie yo afidie yo no de ba wari ba ku bia okoye oba ne bo ablabofo ya hya wani oba hya wa sesa wo saka wadwen wa hu afi hya wom na ba kristom na ba ye gidini a emfa hya wo nkoware yemfa hya wo su nware tiemi yemfa hya wo su obi ho na hya wo system no ene akirem hya wo system no nisu no okay o de ware eti de crofo de ye no wa hya wo obese ni ko de ye no mudi mo ya mashima na sasen apa kirem asawo su no o de abewuram wasa transfer asawo sakira so nti wona wa no wona odi asawo life ni nyina be go so so no be asawo ono odo be asawo awale nyamane bravo aduma tu wa your sex machine unya ba no atiawe unkwaduma mina me ka kira wo ono okroko opuse tu ya tutu no okroko ai olodu bullets eni e wo wa bufu wa bo homodi abati reload ai ubo wase kutu ko bi ba ma Kesel dodo na eni o efidie yo na mode manu ko mase sanyi me fidie yo no me ka che saso de bia me ka o but am for fusa gro bi na me di odu ani na di na chi akutia no obebu ni se ye ne na se fi we be di wachi obebu ni nsa nyagopo ye ma mema se obebu ni nsa wo be ma twon firi no ho na ba no so ntene kakra ye ma se no ko titi don toli we aye no ho to ba bu ni nsa ye ne na when read the book of Leviticus 15 verse 19 Emma husni fi aso oba san hosene na mo ja efiri hu oba hu na mu ya no ko Isaac no mo je firi hu na mu gu training se bom na so training se bom 7 days be ma bia nko no be ma bia de ho be ka be ma kwa do nto na ni se bu ade be ka ba wa bu ni nsa ene ma sabra mi ka sei obi ko ye bi sesi a ni wan say we like just wa hu ti wate so onum TV no o ma wa firi musuom se de be o kira
na watch him busumi adwuma besi wiye what it don't tell we your ho a oso obabu ni nsa be mama na nche ni nsa bom na nson yes obarima biere onim na ne beka wonim na ne oba wabu ni nsa be be ka woni padua no brabo no na yen na won wa wo bone ade bia wo ye bia won tie o efidi wachi wo bebre o bra Zaka 18:5. Ujuwa na dia woni oba wabu ni nsa kode ocha be kwadwuma na kwadwuma obese si wi ana ya ode an Zaka 18 Zaka 18:5 verse 5 what is obi pese oyo tini pese wo ba bra bokronkon no bo bra na si wi a yatamde na tantwe pa kono ayatamde bi nyakopɔ dia ma wada wani woni afode duane me poso dia afode chia so ukodi efan busu duane o me na ne so fe Israel fie honi kokoto ahoni onku no nyanko yire ho fi nyima nyakopɔ ba so obi wo bobre si wi ni o onko obi yire ho so nipa no sa nipa no nko sabe oba wa ye bra ho Don't TV no and try kwana yamo badi amfani senta amen no ba wama ho kwama ba ma wabu nsama ba ma no wada de na we be su sen ana TV toilet asem di tin de ho akra ba nya totre ba na de ode ne kaso ti wo hwe eh no aje fu nsam hwe akwachi abre no no da the Bible ma warning say efidie yo ye ntwe mfie efidie ye mo Colossians 3:5 no muku akwa wasaso na wasase etamamam awura nya self control when you afeba wa yase bre when you afeba wa yase bre listen efidie yo na do for life ndo do na kono seso ukakara be be jalai and so for kwa na ni one no because of it, you know, this might the me are the grace. Me are the grace. Can you teach how to just me are the grace? Can you teach? Shekraba. We will see me. I will catch me are the grace. Shekraba. Min Kevin Chewo. Dabi. Et who we are where the teacher who we are. What's na? Tokraba. Simple. Na fakonji wachi. Yes. Pesa wonchi krada. Tokraba fakwa restaurant. Yes. Fakoto bengu. Kotomo. Because who tell you did crab? Yes. Sadia women are lesbian ni yanwa. When you go pobu fu oba no oba ya. And no ye no. This one ba wo kwa wanwa. So ba we ba you say fani kwa sante dia ni. Wow, the only nyonko ba ye no pese wo fa sa kwa no so bi. Eti wo be ma oto, wa ye oto be ma. And be ma che, bra jai. Unwi ya ni do benya. Dabi. Unwi ya woni mi do benya. Say we ni nyina, say we ni kosia. Wabo ni kosia. Bishano na nkoso a gentleman. Anajo. Oye kruni. Anajo bia oye kruni. Oyi bini. Richie. Oye kruni. Yes. Enu anu TV no. And try kwana yamo. Siano body tie kama wi coat mu. Anajo bia oye kruni. Yes. Ne oswa. Otafre mato. Oye kruni. She. Efidie yo na wo yo no. Akono seso. Aya kono seso. Shawo so sa na udin ne wo ye nyema bia emfa kwa. Akono poni akola kete. Enya kono poni na ba so anka na akola we beda. Rape nkola nkete. Very bad. Rape. Very bad. Kola woni nufuo. Kola ni hips wan. Ya ni mna dinga ko pa fuma. Nyanko pa bufuo ba ni paso. Yes. Ni wakakatim. Ni asem ni kwa wie ya. Oba dem na life. Amen. Ephesians na mengo. Ephesians chapter 5 verse number 3. Bonia esikwan. Bonia esidi pa kwan. Na edwamamo. Efidie yo. Eni bre. Mama ye modi pomu. Mama ye mo sa de wedin wo ye mu. Se de sa hotefo. So be ye gidi ni pa. Me ye mo sa de din kra. Eni wudi e me bata Christopher ni obi o ye gidi ni hu kra o. Aye ni wudi o. Enkwasi asam. Ai Bible so kasa o. O se we aye enkwasi asam. Papa. Manya betwa me de o. Mo mi twa asam yi so. Yes. Me de asam na pem ha. Mami. Timothy 5. 1 Timothy 5. Verse 24. 5 verse 24. 1 Timothy. Nipa binum boni. We are now about Proverbs chapter 13 verse 21. Okay. Nipa binum boni. O si nipa binum boni. E de didi wo wanim. E de didi wo wanim. Di on kwatemu.
bɔne ni di wɔn ni ɛdi wɔn kɔ nfa atemu di wɔn ni ɛdi wɔn kɔ atemu ebinom nso die di wɔn akyi ebinom nso die di wɔn akyi ti wo a wohwɛ me saa bere wo die ni di wɔn nfa bɔne bɛ na yɛ aka wo ɛyɛ kyekyere wo yi bɔne bɛ na wo yɛ aka mu yi wofiri mu a eniwa akyi o dabi wofiri mu eniwa ni mu o basa bere yi a ɛdi wɔ kukura wiaseɛ okom kakra na wasan aba aso atwe wɔn afiri mu a na wɔyɛ yi wɔn ana aba timi tia okuma bɔ birim babesia timi tia okuma ni bɔ birim babesia timi tia ni kunu timi to fuma ni kuma aduane wɔ di bɔ nanum na ɔno ama ne yɛ dɛn na bɛ mɛ nsɛyi hange wɔ sɛyi fufuo paa bɛ mɛ di